nyuma yaho mu minsi ishize hazamutse intambara hagati y'Ubushinwa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika irebana n'imisoro, nyuma yaho Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaramaze gutangaza ibirebana n'imisoro mishya igomba gushyirwaho ku bicuruzwa byinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biva mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Abantu benshi bakomeje kugenda bagaragaza byinshi bitandukanye, cyane cyane ku ruhande rw'Ubushinwa, ubwo rero nabwo bwasaga nkaho bugaragariza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko butishimiye icyemezo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari maze gufata cyo kuzamura umusoro ku bicuruzwa rero biva mu gihugu cy'Ubushinwa. Ubushinwa nabwo rero bwahise bugaragaza icyo nakwita nko kwihimura kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibintu bikomeza kugenda bizamuka kugeza muri iki gitondo rero hari amakuru avuga ko Ubushinwa bwagejeje umusoro wabwo kuri 104% ku bicuruzwa rero byinjira mu Bushinwa biturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'intambara y'ubucuruzi iri hagati rero ya Perezida Donald Trump ndetse na mugenzi w'Ubushinwa Xi Jinping, cyane ku birebana n'uyu musoro wazamuwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, cyane ku bihugu bitandukanye bikomeye ku isi. Kugeza kuri ubu ngubu rero Donald Trump yamaze gushyirirwaho rero igitutu cy'abashoramari cyatumye ahagarika by'agateganyo imisoro ashyiriyeho ibihugu bitandukanye, mu gihe kandi umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nawo rero wari wamaze gushyiriraho umusoro wa 25% ku bicuruzwa biva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byinjira mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane w'Uburayi. Birimwe mu bihugu rero bigize uyu muryango. Tujye kurebera mu byinshi bitandukanye rero nyuma y'igitutu Donald Trump yashyizweho rero na abashoramari. Kera kabaye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko igihugu cye cyabaye gihanitse rero umugambi wo kongera imisoro ku bicuruzwa byose byinjira muri Amerika biturutse hirya no hino ku isi, uretse ko Ubushinwa rero butarebwa n'iki cyemezo ahubwo bwongerewe imisoro nk'uko aya makuru abigaruka. Amerika kandi yari iherutse gushyiraho imisoro ku bicuruzwa bituruka hirya no hino, buri gihugu kigashyirirwaho umusoro wihariye, nk'aho rero Vietnam yari yashyiriweho umusoro wa 46% na 25% ku Buyapani. Iyi misoro kandi ireba buri gihugu yahagaritse mu gihe rero cy'iminsi 90, uretse ko umusoro w'10% ku bicuruzwa byose biturutse mu mahanga bizinjira muri Amerika ugomba kugumaho. Ubushinwa kandi bwari bwashyiriweho umusoro wa 34%, bahitamo kandi kwihorera nabwo rero bushyiraho undi nk'uwo ngo bituma Trump yongeraho 50%. Ubushinwa bukomeza kwinangira nabwo bushyiraho undi nk'uwo ngo bituma ugera kuri 84% ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi Trump rero yabyise agasuzuguro, ari nayo mpamvu mu gihe rero yahagarika imisoro ku bindi bihugu yahise yongera uw'Ubushinwa awugeza ku 25%, uretse ko yavuze ko rero atekereza ko ashobora kuwongera kurenza icyo kigero. Yongeraho ko rero abayobozi b'Ubushinwa batumva rero uburyo bakwiriye kwitwara muri iki kibazo muri rusange. Kandi iki cyemezo cyatewe ahanini n'ubwoba bw'abashoramari bwatumye Trump abona ko igishobora kugira ingaruka cyangwa se igishobora kugira ingaruka zikomeye ku bukungu bwa Amerika, nk'uko byari imaze iminsi bitangazwa n'ibigo by'ubushakashatsi mu by'ubukungu. Ikimenyetso cya mbere cyagaragaye mu cyumweru gishize ubwo amasoko y'imigabane hirya no hino ku isi yatakazaga agaciro mu buryo budasanzwe. Nko muri Amerika ayo masoko yatakaje agaciro ka miliyari ibihumbi bigera kuri 6 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo ibintu byari bimeze nabi. Ikindi kandi indi mibare ikavuga ko kuva ku itariki 17 Mutarama ayo masoko amaze gutakaza agaciro karenga miliyari ibihumbi 10 nk'uko aya makuru abigaruka. Mu gihe kigera kandi ku minsi igera kuri 4 icyizere cy'abashoramari cyakomeje gutakara, bituma benshi basaba Trump kongera kureba neza iby'iki cyemezo, cyane ko rero cyatunga aho ibigo byinshi bitari byiteze ko izi ngamba zikakaye gutya zibaho mu buryo buhutiweho nta mwanya wo kwitegura utanzwe. Nk'urugero kandi uruganda rwa Apple rukorera rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari uruganda rukorera iPhone nyinshi mu gihugu cy'Ubushinwa, bivuga ko rwazipakiye mu ndege ruzohereza muri Amerika amanywa nijoro kugira ngo rushobore kugira ububiko buhagije bw'izo telefoni. Ibi byerekana uburyo abashoramari batunguwe ntihagire umwanya uhagije wo kwitegura no gutegura ubucuruzi bwabo. Mu gihe ku isoko kandi ry'imari ibintu byari bikomeje kugenda nabi, Trump yakomeje gusaba abantu kutagira ubwoba. Ikindi kandi akanabashishikariza ko igihe icyo ari cyo cyose ndetse n'igihe cyiza cyo kugura imigabane mu bigo by'ubucuruzi, kuko agaciro kayo hagabanutse igahenduka, bityo rero bayibona kuri make bakazunguka mu bihe biri imbere. Ibi ariko kandi ntibyatumye abashoramari badakomeza kugira ubwoba, ndetse kugeza kuri ubu ngubu n'ubu ubwoba bwimukira mu gutangira kugurisha impapuro mpeshamwenda za leta, ari nacyo cyateye Trump ubwoba kurusha ibindi. Nk'uko rero bisanzwe nk'ubu rero impapuro mpeshamwenda z'igihe gito ubwo ni imyaka igera kuri 2 kumanura
zagurishwaga ku nyungu ya 0.2% mbere y'icyemezo cyo kongera imisoro, ariko rero zari zimaze kugera ku nyungu ya 3.9%, bigaragaza ko rero abazikeneye bari baragabanyutse cyane kandi kubirebana n'impapuro mpesha myenda zirebana n'imyaka igera ku 10 ubundi zikunze kugenerwa cyane inyungu yazo yageze kuri 4.35%, mu gihe mbere y'imisoro ishyirwaho yari iri ku munsi ya 4%. Inyungu kandi ku mpapuro mpesha mwenda z'imyaka 30 nayo yarazamutse igera hejuru ya 5% by'igihe gito, ibintu ubusanzwe bidakunze kubaho. Trump kandi yari arimo kureba ibi byose nk'uko yabitangaje, bituma rero abona ko abantu barimo kunenga ndetse no kurenga umurongo bakagera ubwoba, ugomba kwitegura rero guhindura ibintu nk'uko uyu mugabo yaje kubisabwa. Muri iyi minsi 90 rero byitezwe ko ibihugu bizaganira na Trump bigamije kugabanyirizwa imisoro ndetse no gushyiraho amasezerano y'imikoranire atabangamira inyungu z'ubucuruzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibindi birenga 75 kandi byasabye ibiganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubuyapani na Korea byo byamaze kohereza amatsinda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse Trump yaciye amarenga avuga ko rero n'Ubushinwa bushobora kuganira na Amerika kuri iyi ingingo irebana n'izamuka ry'imisoro. Kugeza kuri ubu ngubu Amerika ni igihugu cya gatatu cyakira ibicuruzwa byinshi byakorewe mu Bushinwa, bingana na 14% by'ibyo Ubushinwa bwohereza mu mahanga kubirebana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe kandi ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi byashyiriyeho rero ibicuruzwa biva muri Amerika umusoro wa 25% mu rwego rwo kwihorera nk'uko aya makuru abigaruka. Perezida Donald Trump rero wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaraherutse kuzamura umusoro ku bicuruzwa biva mu bihugu bitandukanye ku isi birimo Ubushinwa, Vietnam, Taiwan, Lesotho, agaragaza ko rero nabyo bitwara neza mu rwego rw'ubucuruzi. Trump kandi yashyiriyeho ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi umusoro wa 20%, asobanura ko nabyo rero bisanzwe byishyuza umusoro wa 39% ku bicuruzwa biva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kuri uyu wa 9 Mata 2025 yatangaje ko rero umusoro Trump yashyizeho udafite ishingiro kandi ko uhungabanya ubukungu bw'impande zombi ndetse n'ubw'isi muri rusange. Yagize ati rero European Union ibona ko umusoro wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika udafite ishingiro kandi wangiza ubukungu bw'impande zombi ndetse n'ubw'isi muri rusange, mu gihe umwuka rero mu rwego rw'ubucuruzi utameze neza hagati y'impande zombi. Uyu muryango watangaje ko witeguye kuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bishake igisubizo kitabogamye kandi gifite inyungu impande zombi. Biteganyijwe ko rero umusoro umuryango by'Uburayi washyizeho rero uzatangira gukurikizwa ku itariki 15 Mata gusa, ushobora gukurwaho rero mu gihe Amerika yakwemera kumvikana n'uyu muryango. Urwego kandi rwa Amerika rushinzwe ubucuruzi rugaragaza ko agaciro k'ubucuruzi bw'iki gihugu n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi muri 2024 kageze kuri miliyari ibihumbi bisaga 9 cyangwa se kuri miliyari zisaga rero 979 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kiyongereho rero 5.8% ugereranyije no mu mwaka wabanje muri 2024. kandi aya makuru avuga ko Amerika yohereje mu gihugu rero bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyari zisaga rero 370 z'amadolari, nayo rero yakira iyo yaturutseho bya miliyari zisaga 605 z'amadolari rero nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Urumva ko rero ari ibintu byinshi bigiye bitandukanye birebana rero n'iki kibazo. Gusa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump rero akaba yaratangaje ko ibi byose yabikoze mu rwego rero rwo kugira ngo azamure ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni kimwe rero mu bibazo uyu mugabo yagiye ku butegetsi kugira ngo ahangane nacyo rero nyuma yaho ubukungu byasaga naho rero bujegajega ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko rero Joe Biden yaramaze kubusiga busa naho ubu ujegajega. Ibihugu rero birenga byose 70 nk'uko rero Perezida Donald Trump rero ari bimwe mu bihugu yashyiriyeho umusoro. Ikindi kandi avuga ko ibihugu bitandukanye hirya no hino ku isi kuri ibyo byinshi rero muri ibyo bihugu biri kwifuza kuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo birebe uburyo byakumvikana nayo bikaba byagabanyirizwa imisoro icibwa rero ibicuruzwa byinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihugu byinshi rero byashyiriweho imisoro iri hagati ya 15 ndetse na 29%, ndetse ko hari n'ibindi byashyiriweho igera kuri 40% no kuzamura. Ubushinwa rero buza mbere ku bicuruzwa
bituruka muri iki gihugu byinjira muri Amerika bizajya bisora umusoro w'104%. Ibihugu kandi byinshi byahise bitangira gusaba kuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo inzitizi zihari zishakirwe ibisubizo, ariko imisoro yakwibicuruzwa byinjira muri Amerika igabanuka. Muri 2024 Amerika yari iyoboye ibindi bihugu mu kwakira ibicuruzwa na serivisi byinshi byaturutse mu mahanga bifite agaciro karenga rero miliyari ibihumbi bigera kuri 4 ndetse na miliyoni 400 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri soko kandi ryagutse gutya akaba ari ryo ibihugu byinshi bidashaka gutakaza, kuko izamurwa ry'imisoro ryatuma kwinjiza ibicuruzwa muri Amerika bigorana. Ibihugu nk'Ubuyapani byamaze kwemererwa ibiganiro, ibindi nka Korea y'Epfo nabyo rero biri kwitegura kohereza itsinda rigari muri Amerika mu biganiro. Vietnam kandi yemeye gukuraho imisoro yakwa ibicuruzwa byose bituruka muri Amerika byinjira muri iki gihugu, ariko rero ntibarahabwa igisubizo cya Amerika. Ibicuruzwa kandi byinjira muri Amerika bivuye muri Vietnam byashyiriweho umusoro wa 46%. Urumva ko rero Trump ari bimwe mu byo yakoze kugira ngo rero agaragaze cyangwa se kugira ngo arebe uburyo yakongera kuzamura agaciro ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane mu birebana n'ubucuruzi, ndetse bisa naho iki gihugu cyari kimaze igihe mu ntambara y'igwa ry'ubukungu bwacyo.